Adom TV Badwam Jumede no so yanya Dr. Edu Mohammed waha enru ahodo a owo adwama so yede no ba bedi ho enkoma fe na odo afide no ato ho ayeda se omre no wadaje a ode ma ya brebia dog yamo ache be me na no pe boko de yede nyame ase hu ne hu mwache mwakohye mwache pa edumone tomle bia sa na eduwura ha edu kankan ya yelise ya manfo gu yesu de bia na yese awon chere eda ufie de eda se okọ nti abai fie mo ye mamo akwaba mo banso am ntena se ya tena sa se the contract na 2 years ye ya da mo ase ai mo da romanti mo basa na aja yeso ye tua ye ka so ate ase ti nyame hira mo sa ana sa ye mo na mo ye tua ye ye ni ho muni ho I say you know akọ China no ye say yang interdependent sa muni ho a ye ni ho musumu ye ni ho a musumu ni ho nti eda mo ase ede ya wo doctor adwuma yi wo bia wo se ho de ye de ba wabobo no abete de takura wo specialty no ye de chese ba bia Edu Herbal ye boya homode edi kan mechia wahwefo ne wetiefo enuanom Edu Herbal clinic obia ti edin a de ba na adwuma ba akopɛ ye ndwom no esansan ndwom no ansa na saa nyum no beba no na ade nti a mama nua ba ebi sei eno na di akire your specialty eno ne baabi a obi wo oman mu na oti wi asim na wadwodwo a wontumi nkasa na no achia ne nsa ba ako omaso yi ne na omaso yi ye fe ne mubuye yale wo de ba poto kasa mu a ye fe say stroke na akoye se obi akase wasa stroke nti eya na manfo adwene enhye da nkoso bebre but wo de mi se baabi a baabi but Ghana hade eni amana no de omonim a di stroke wa yelsa de ko ho a entempa so ho to eni Edu Herbal clinic nti wo bo Edu Herbal clinic a enwuma edi akire ni yade abrofo antumi ansa obi ni ba ya wa besa Dr. Edu ye udeni so Ghana ni bi ya wo hwa Adom TV na no pay you nim se Dr. Edu abetena ha ne de wo wa mi sakura ka omo anim no omo adwene se stroke de edenya unim de ntia koba asa ne se na edoma hodo ya stroke no as back as 2004 2005 na amanfo enya ho antidote na story we no adamenya mre ma betena aka ne so 2006 the Minister of Health retired Kwashiga college na osi amanfo kase we ntimo bia nkase ye wa bibidu e de san yale o te say atam say o ma na abaya FDA na ye no mi na edin san so yi nti no ase obi a watumi dia bibidu asa stroke yale ne pressure no bra me to na ma de men krata eco office sa time no mo atwumi se me advert krata ya na sisi nti aba na mo so sa dia me na me ko could defend ne sam pa me amatumi asa over 150 paralytic patient na mo yale stroke o magu form nti de ba nse ne se wo watumi di evidence ya badia enne obi obakwa sa radio so na TV so onfa ne nsem na okoka na mra ne vet so it started from there me na me ba vetting of jungle and age no started in Ghana 2006 na ma stroke yale 150 that time omo adwugu fo me nka ma stroke wona ma na no facial na yi kada bi omo adwu agu fo so ene obi sa me dodo a masa edu amaka kiro nti obo Edu Herbal clinic dia de ba de obi adwuma ye stroke wa yalesa na obi ani ho yale stroke a between 80 to 95% no wonni underlying conditions yamba bodin 1 pressure 2 diabetes 3 kidney related issues yes oblamu how boja agene friend boja mo so na femfem dia e coslo ni paduam friend say glucose na ko high man be say obeya diabetes friend type 1 type 2 nti e can stroke this underlying condition is also treated in Edu Herbal hospital. Initially, it was center, it came to clinic, and now it's a hospital. It has been upgraded since last year, May. And Edu Herbal clinic, he has certificate for the ministry. I say now it has been upgraded to Herbal hospital. Oh, Yami Shrabo. Na mami mra mi nua be ma isu me hu no say sisi ha wadaroma fe fam kakre. We FN SMB test. SMB test we be say SMB. We the same thing. Yes. And it's strong man. To say be cast strong man I so be to mu say idea e command bema papa even though ban to me use but titi no e command bema ye fa say wo ye dwuma wo ton e cha butumi ahoho waste ni ade na che say bibia ituma ne aye kama na say dwuma so kwa edi na ebo dwuma won kofo abrabom pa anti no kofo amani DP ye kan di na you see social media
e ka social media yin say bibi e trendy cause wo ko bia wo baby Ghana Accra say wo ko baby say wo kan she drag lane ebu o chaka ye repash herbal ebu wo ko Kumasi akolnak Ashtown ohon sa wo faki Kumasi baby obeko bia even any drugstore na pharmaceutical shop bia ewo wo danechi fuchirechi wo ko so pe SMA baby ade ato eye djuma papa say wo hona say wife is siwa we solution ani SMBTS men how ebedu baby kwampa afi chop money we yam wife obeka say me enko onankasa ba akopɛ sika akɔ market akopɛ food stuff aba kitchen abobo ne apron abobo aduane am kama anapa wonsa rekra obi see breakfast in bed or the aduane there ebe tata into we hwɛ mamu be me bi enu a exactly so ma ba yede it is no te edjuma SMBTS ya me mo na kakra so adu we so a edro we nkwan ne edura ye friend BTS by BTS without alcohol and sanim and sandinim and some dia mlakra nim na din abem na edro we edina na wo ka ho asem empanifor nom when you're 18 years crown oba no be man no ACC yale edro okay but I say buy one get one free wo nom na dey say osisi yale no na e san ma entoso foforo e ma wadrum ye wode e ma unya atinka na dru sitima ye overhauling just with the holistic treatment and the SM eye nti omo sisi ye omo ye arthritis no rheumatoid ne ade helm no wono ma SM why okay ebinum friends me so ebinum friends semenhia ebinum friends sincere mate just wo ye ho kafo ade ho to ne so a ekoyie wokọ eye CDS from no mo friends so German edro we ye wokọ parliament ya mo friends senior minister because of SM I see you just say edro titles in a dotion title just say the abbreviation the man SM no obi anu wi a ne din a ofo de ba say me no SM no say na mpese me frɛ no ebinum say simi so just one more besan no me biem enkokrafo ne mirafo so ye be friend semanhia because o man hia SMBTS kedin na abadwuma abadwuma pa heba shop e wo Ghana ha nyina wo kwa obenye bi pharmacy ne drugstore obenye bi but your distributors e every regional where so distributors o ye wholesale akese kokuma se ofake ana korenak o kewo Ashtown ofake ne wo central market aha Accra had your cash drug be bia obekobia Harlot Kingswalk Angel na Tinatet na naboachi obenye bi na mo open dudu atu pa de repash Kofodia Gapson pharmacy na voter regional yeho wokọ abesama ono so oboho mo se pharmacy e wosunya ne tachiman efa fodwo ma obo modern de ya anka sano man kesim ba fikrum ne yewo but your branches wo doko official town ha no so wuduru ho na apedudu atu aye de be mawo na ma obi awure mfisi on fa numbers na egu screen na se no eno de o contact ya every bread and rent of this country ne be chiro ba bia wo be pick wo de na mo me ka chetie for say stroke ne de emfa nkwane number bia ehho asem wo dene it sounds like count the earlier out the baba say no eno ne ntama wo benya ho beto e bana wo delay eko 1 week 2 weeks 1 month 2 months 3 months 1 year 2 years me period wa achepa e dia ba matumi asa na ye 9 years or da form 9 years no on sorry evidence wo ho ni pa no ba no ni videos na pictures e wo me clinic wo but I never told ho it take it some no almost 9 months na purchase 1 year bia no ha ka obedi wa ma no wo de na 1 year wan hwe be bro because obi an the system how to respond to the treatment men ka say oba ya de tia na ho ato stroke ayelsa edin woni mu na ba so me body say dwie stroke ayelsa money dwie ye djuma edin ye hwe ne ye ye nti ye ma umre bi abosun mienu miensan na enum na ho ato nti ye see numbers no so me na so numbers ni 055 83 79 545 055 83 79 545 na 0243 98 93 68 0243 98 93 68 na 0201 0201 044 044 221 221 0201 0201 044 044 221 EDU Herbal Hospital. Sir. Yes. Iti doctor Adom wase. Miss Madam wase be bia. Yada se papa. Esem no mecha obaako. Ba ma bia osusi se o wayire ana oba bia o wokunu. Me the box by 150 mama obi abaako.
question me answer. Why are drinking so sisi bayo ya na osisi ya da obenum bi. Why are drinking so obewale and wo wale obenum bi. Nje ma ko nyamisha pa. Sa wo ba wakai. Yes, ese me kai no bia no mu. Nyamisha. Ya da senti do mo betena se kwaso atena se na me no nwie. Na shanon so se Kompu Ghana cashback promo no so ekoso. They say dino aye prime cashback season Kompu Ghana. Any day exclusive discount on so abay ti product bia wo beto bia no shanon so bora Kompu Ghana na product me bobo so nyina discount ededa so say Samsung say LG TCL HB Dell Nasco Techno Infinite Itel product bia wo bora Kompu a shanon so say a prime cash season no na ekoso ntino discount on so edda so bia nyese bia nkran da bi baby a wobebo arabia enu achi so IT related products be to say mobile phones, electronic products, laptops, printers, desktops, mobile phones, tablets, televisions, fridges, home theaters, air conditioners, gas cookers nini na discount on so edida so na de dekora wo mu na say wobewura Kompu se ya Kompu Ghana se ya wo to ade na bon say sales obi aba pre o tapel ebusa question ba ku mienu bu try no so aside what ade na wo kwa ya discount that store yes say ma wa chede asa ka ho nti mo ani na ho na ensema ye bobo so nyina we ya ho nsema na ye kwa ko bisa wo nti wo try eno so anya products enema hodo a wo de ekofie sa promotion ni ekoso sabre ya make say till nyame ya doma December ene ye bewie nti obetimi ya visit kompugana.com and our 0302 752020 0302752020 now no one di enkomo AMA ability fair no so bus watchna nyame yadoma hyase anopa no nkono yemra yenuan masebe won adi demo no wankasa ye yensa no nyuma ahodo bebre ene wo a nso wo ne ma apese obo ho dawro no wo de ba ho no nso a wo mo ebehwe ama 0241 235199 na yenye nso forward aton de no ebra medidi afia amankwa tamaklo sister Sunday be oye guy oye krado e de ahosapet waso amayenti yekọ